Kua pānuitia mai e te koro matua o Tāmaki Makaurau, tana rautaki, hei whakawātea i ngā huarahi o te whaitua nui rawa o Aotearoa. He mea whakarewa te kaupapa nei e Len Brown i te ata nei. Kua wāia ke te marea o Tāmaki Makaurau ki tēnei āhua. I ngā ahiahi he tino kino, ka tae atu ki manukau, ka pēnā no te tirahi o te tira motuka i reira, he tino kino i ngā ahiahi. Haere mai ai a Kereti rau tangata mā runga waka mai Kemureti ki Tāmaki i a rā. E rua haora ia e mau nei ki e nei rārangi i ngā wā e muia ana ngā rori. He āhuatanga hei whakatika mā te koro matua o te whaitua. I want public transport patronage to double from 63 million, or more than double, to 150 million by 2021. He tino pai tēnā āhuatanga i te mea, kai te kāinga ki e taku whānau e whangāna mōku kia hoki atu ki te kāinga. Hei tā Len Brown me piki ke te tangata ki runga i ngā waka pēnei, hei aha te hautū waka. E ono ana whāinga nui hei whakaiti i te nui o ngā tāngata i runga i ngā huarahi, ko te nuinga o ngā pūtea ka whakapetohia ki ngā rere whenua. Pēnā ka kore katoa nā waka i runga i te rori, ka tere taku haere, ka pai te pūhoro i ngā ata i ngā hiahi. Engari anō mō ngā raru. Ahakoa ko te pai tapiti kia heke te maha o ngā motuka ki runga i ngā rori o Tāmaki Makaurau, e hara i te mea he utu kore te whakaaro nei. E ai ki ngā whakapai neke atu i te rua piriona tāra te utu mō ngā rautaki nei. Kia whai pūtea te kaunihera, ka tīmata wawe te whakatinana i ngā rautaki nei. He te Gardner, te karere.